Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sekian lama saya tidak muncul-muncul lagi di musik kita. Sekarang kembali saya datang membawa pasukan baru 5 sekawan. Dulunya 4 sekawan, tapi sekarang 5 sekawan. Musik kita rekor memproduksi lagu-lagu kecapi terbarunya lagi. Oke, selamat mendengarkan. Cerita mulai yala ya. Cerita netan sompah, tapi sebelum nau bawa kangi taruh jolo tapu manetasi di anggota ya. Anggota baruku yaitu Saripuding Irama dari Dea Kecamatan Beranti, Kabupaten Sidrap. Alena Larumpis alias Lanonding Pole Laoi, Kabupaten Sidrap. Alena Baisakwe Lacode dari Lerang, Kabupaten Pinrang. Alena Idrus Baisang itu Pole Lepangang, Kabupaten Pinrang. Dan saya sendiri Sabri Nangka dari Salobompong, Desa Damai, Kecamatan Watan Sidendring, Kabupaten Sidrap. Oke, selamat kimaring kalinga. Cerita nah itan desompah. Gati-gati lampang jauh miala. Mapure me manaro anak me mase awe borola kaina ala pute benina ma balo balo nikong kaya anak me Tandung lempala DC La tandrung me matoni pala decing awe anak na tawe
Napai masam bace della kaina wena teke janda me matoni rualina wena calo piutoni ro kasih nurekwe. Tolimbang memang terima je. Ole me manigare cake subuna awe na sangeta awe denda pole me meni ole me manigare cake subuna watuna ni si pakamai lawatuna saman nasi pakama tau mimana cicang jaga no cede balik kuna pakasi ini gatina gatina kaca pimusara gamani gatina sala to itu ilongi to sala ni elongi mi cawai panontong ko macawai panontong kacele ni papito Salurung masalang ngena angkai maring kali ngata para jayang dampang mapamula kamilau dampan ricapak para kaje taletun ricapak gemeta mau milau dampang agau kutasi tinaja torok gitu daku atau ampena kedo kui di mani pomon roi pak bungan nase ngarengi Mapamulai utarangkan riwayat na coritai pagi-pagi ko elei tengah hari ko tengah sore memak kuare wengitan tuni malako ni
Kapan datang siapa mangka baru datang napangka ku berapa orang siaga tahu sendiri yang aleleku. Dari mana kenro pole dari berak pole jambat dena runtu isalo emarako bapali palina. Tanan ni cendek cinampa nai tarang kacori tai pasaran nai tandri sompa andrang ekola sinosi. Iya Muhammad sinosi pikiri kimani bawa telu tahun nina calon ri telai tandri sompa napana cape na kawingi. Citanga ulami purana na kawingi tandri sompa takok mondor kasih daranai. Soani namun rona kasih darana nendela dasai dalit nasi kalau soani naragan telung pulang. Emun rona kasih darana ena polero apina kode wata emandreni api dewata. Samana tongak bola na capu mana orang parana salu care na capu mana nandre api. Orang ni mabatal langi ale nai tandri sompaming ramanang ya gaganai. Iya nai tandri sompan andre api dewata asana samana tungan polana capu mana waran parana. Saluru waran parana capu mana inandre api iye bawal nai sesangit care na pake me moran nima batalangi. Alenai tandri sompaming ramanang yaga karena tanah seding alena na podang iro lakeng adekku Muhammad sinosi. Dekku Muhammad sinosi nang kaya wasama de cengapang ujuko mujuk kamate kai kampung na tawe ang kamu padi kucede. Okomai kampung na tawe nei wereto ngako dalit nali supe mangagagae pura eje nandre api. Nakrato nara sinosi andriku itandri sompa mawewe tinuku paui. Keganataku akada nama wewe timuku paui namoro sidi mondaramu. Kemoro duero asana pura kisian andre api. Agana sengat tahu esaluru na bali bolai. Nakrato na tandri sompadeku Muhammad sinosi engkali ngairo bacaku. Panguju ko mujoka nakrato na la sinosi pade cengi paring ramui.
awe makarai mamasino sina andriku itandri sompa akatan niko papasang nato yolo tani gini makundrai jallo kangiro palo asaman naje borane nama busuk borane yasanna Nakarto na tandri sompa takku jalma manangiya apa munjungkan para pas kasila kay nama pangujungi na joka lera we matan may kay kampung na tawe narati kampung na tawe mondo ni jetal pulang mandre ni jama-jaman na angkana pakeng ulawan nalyangi kasih bene na suku ni care-care na ganna anang ulang nari kampung na me matawe iya to si tandri sompa Monro me makko kampung e ganna asera ulan na tampuk na tungangi mondri manguri wa itandri sompa Sona tu kami si ena takapona sanre pasilele angi watana Kira-kira tate siddi samana to wani ena nguri wa itandri sompa Waning na tu kami si egan na asera to waning na ciani pacua anak namate malurang tandri sompa Mate malurang tandri sompa tori terini indok na tori mondro ni indok na si bawaro ambok na moran ni mak batalangi Mate ndok na tandri sompa ikombok na tandri sompa asare yang imasiya sama na to ngapa walung anak tai tandri sompa borat to ngami ambok na Palau ada makera aga melai walungangi melai walu care lipat capu manangin andreati melai walu care bocok pura manangin andreati nakara tona indok na api kiri ko masih jako deme magaga maka ere bani daulukan Silurong ipatange aja nai taki asan na saluru na bali bolai neyambot na tandri sompana silurong na patange makadani ro indok na aga meloi gorangi makwa ko siro toto lalla lakai nalla sompa mate malurangi mondri daulo kai walungangi Siluron na patangi nono tongan ni ambok na malangi jecoli loka neremen ni pitul lampana walungan ni anak na napa tongan ina lemak talung panini purana ilemak itandri sompataka poto nilakaina
si sagga coriale na macramate i benena e na revarroa sanna pole meri somparanna okko to ngangi tulle payolo bulana bangindo na ien nonno pole oto e na pallare ni indo na pajappa palle donna palau ada makera anakku mama sino si Enreko si tak boleh nasi di kumatu pakita Sino sina mendretongan ni bola itu dang oko kaderai matulak kakome jange si olo olang ambok na makutana ni ambok na anakku mama sino si maga pinak dimuri kampung na anak tau nakada mama sino si pada ima biasa akarane ro ambon nana anakku mama sino si mita we mak bene mu melo to nama bene taruno pau tappa jauko namanya kampung mak darak buku dena pajana pau tau ke gana taku akada bene mu mate malu rapurai walu coli loka kapang latui polemik sidi insyaallah masih akan berlanjut polemik kedua insyaallah.